Mbukeli, sikubuzile ukuthi uthini umbono wakho ngezakamumva ophenyweni lokubulawa kowabe uNozinti weOrlando Pirates neBafana uSenzo Meyiwa waphendula kanje. Sasibonge nje umsebenzi wamaphoyisa wenzile kodwa ke ungikhalisa kakhulu mina uzothola ukuthi kuba bonke labantu abahlanu laba abathathiwe akekho lokhu uyena omsolo omkhulu okuyena osolakalayo. Labantu ababoshiwe aliveli iqiniso ukuthi kahle ubani umuntu okuyena owabulala. Siyabonga phela kube khona umnyazo wenzakayo sekudlule iminyaka emingaka uSenzo Meyiwa adlule emhlabeni. Yothusa into bangabana akukazi oba ngubani wambulalayo. Le nto ichaza ukuthi umthetho lapha eSouth Africa uweak. Ingase urhulumente ayiqaphele loo nto leyo ba ijustice system yalapha eSouth Africa iyabachana abantu abaninzi. Hayi le ndaba lelicala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ibonakala inzuba igenga phela ngoba asisaqondi incindi nasibhakela manje. Thina into esesiyokholwa ngayo ukuthi sikhole masesizwe ukuthi sekukhona sebegwetshile. Okwamanje nje sekuthi kusatshelwa ngabantu ababoshiwe nakhona uthola ukufakazi bakhona uzothola ukuthi kuthiwa kusahlangana ekugcineni sizwe sekuthiwa bangaphandle ngebheyini. So into esingeke size siyithembe yonke leyo nto. Siyabonga ukuthi bagcine betholakele uma kuthiwa yibona ngempela kodwa ke sometimes umthetho uyadlala ngathi eSouth Africa why ukuthatha isikhathi eside kangaka.